Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minas sulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa'adda lahum ajran karima. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nasira wa da'iyan ilallahi bi'iznihi wa sirajan munira. Anta massuhunna fama lahum alaihinna min iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna wa sarrihuhunna sarajan jamila. Sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita sempat hadir di tempat ini guna melaksanakan acara Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada tema pada hari ini yaitu kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di era milenial sebagai pribadi yang unggul. Ini terutama kita peruntukkan untuk anak-anak kita sekalian, di mana pada era zaman sekarang serba digital, serba memakai HP.
Jadi anak-anakku sekalian, saya peringatkan jangan terlalu main HP. Boleh sekali-kali, karena ini banyak mempengaruhi dalam perkembangan dan jiwa kalian semua. Dan permohonan maaf kami sampaikan dari Bapak Camat Menyampajo kepada Bapak dan Ibu sekalian, karena beliau tidak sempat pada hadir di tempat kita bersama-sama, karena beliau ada acara tugas ke Makassar yang tidak bisa diwakili. Yang kedua, saya sampaikan bahwa dalam rangka acara pemilihan umum di bulan Februari nanti, marilah kita bersama-sama meramaikan dan ikut serta dalam menyukseskan acara pemilihan di bulan Februari tahun 2024 ini nanti. Dan juga saya sampaikan bahwa KTP Bapak dan Ibu-Ibu sekalian sekarang bisa diurus di kantor Kecamatan Menyampajo, dan dalam hal ini ada namanya IKD, yaitu digitalisasi kependudukan, di mana KTP kita ini bisa didaftar melalui HP. Begitu pula dengan kartu keluarga, nanti bisa diurus di kantor kecamatan, akte kelahiran. Jadi kita semua tidak perlu lagi mengurus di catatan sipil di Sengkang. Semuanya sekarang bisa diurus di kantor Kecamatan Menyampajo. Dan kedua, bahwa pada bulan November nanti akan berakhir pembayaran PBB. Jadi marilah kita bersama-sama tafadham pajai PBB tak akan berakhir nanti di bulan Oktober tanggal 30, di bulan November pada tanggal 30 November itu masa berakhir pembayaran PBB kita. Demikian dari saya, karena kita akan mengejar waktu di mana Bapak Ustadz nanti akan menguraikan daripada hikmah Maulid pada hari ini. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir rasulullahi wa khataman nabiyyin. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang sempat hadir pada hari ini, angkaki pada hadire ritujunna acara tayewe makaraki meloki mamaulu itu hadirin sidang jamaah. Nah, karena pengorbanat tak loka kunabita tanrat tamapo di loka kunabita narampewi nabita kuhat desoe makada inna lillahi ta'ala malaikatan yatufuna fil ard ya bataguna majalisan zikr fa iza wajada ahaduhum qala halummu ila bugyatikum. Iyane narampe nabita kuhat desoe aga napau makada majapuna pungala ta'ala mapunai malaika jama-jamana si mata sapa i ada pungange
rilebok na lino pada yonre mak dapunga makakwangi. Jadi ibu dan bapak, akoro pintu ewe bu, pak, agar pintu angka tu malaikat tetokro detaitai. Ako kan tetokro, aga na igorene kumungala ta'ala. Agay bodangi, makanya ya malaikati maza tajiduna fil ar. Sinin na malaikatku aga muala pada makdapungan kumasiji nakalola. Aga pada muakatai mongka makdapungan kuto. Makanya bunga malaikat dega gaya katai wang. Meloki sabiwi atamu iya engkewe meringkelinga. Rampe-rampena suruh matapemu ya naritu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nasi Allah Ta'ala kira-kira iro ataku angke hadere agar roh pada nakatai na angka hadere. Mate malaikai puang degaga nakatai sengadinna adam pemunan niya pamasemu puang. Adam pengangi atamu puang keri kalola amasewi. Maka dari Allah Ta'ala ya malaikati izadu anni kad ghafartu lahum. Sinin na malaikatku sabini nania aja puwi. Maka da sinin nang kay hadere wa dam pengemanang dosana nania wa masih menetoni. Maperotes si malaikat. Jolo puang tonga muaga ya tu tafawe maka sinin nang kay hadere tak dam pengemana dosana nan niat ta masih menetoni maka Allah Ta'ala sisemi ipo adai maka jolopan na angkatoi koroyano hadere ya naro tau rajana pake budosewe aku kalola tadengi safina tawe alena malai tadengi nyaran na tawe alena malai tadde gabana tawe alena malai tadde kalukun nate otina asala angka tadde kuro alena malai na angka toy hadere puang tak dampang itu ke dosana. Maka Allah Ta'ala sisan ni ibu adai asal angka hadere wa dampang manang sinin na dosana nan niya wa masih manatoni. Ibu dan bapak puraka macarama ku aba ibu pana iya wacaramange maka deka namo pangah asal angke hadire ya dampeng kupung Allah Ta'ala mate ya roh aji tanggali kati setiro ya sengi aji tanggali ya roh aji tanggali cau mani hadiri sidang jamaah menau napa menre Mekah toba mitoni ha iya toba mitoni napi menre Mekah aga na bodangi hu iman nagorai hu iman hu iman angkaro pacarame matu na aku loim madefu imam tambangangi isa ampelok nana. Uselenga po nasa dimu po imam. Makare magamemang ifuang ngaji nasang napana sa dika ustaz melo patama ki suruga. Ya biasa ya nenote ranaka. Tambangangi isa ampelok ustaz ano po imam uselenga po dimu. Inilah hadiri sidang jamaah. Agabi maprotes si malaikat sih jolo-jolo puangnya. Angkato tau kurotama sibungan natama nasamre matinro. Tak dampang ato ka puang. Makre mula talo wa dampang ato. Nasang kamo pa sa di puang. Kaya agabi nasa angkato tama kuro sibungan natama talo bawan na mata-mata. Tak dampang ito lang, makare Allah Ta'ala si semi ivo adewe asalang kay hadere wa dampang manang dosana nan niya wa masih menetoni. Yang kedua hadis saja nasambung ayat Allah Ta'ala wala tusakku anfusahum huwa a'lamu biman ittaqa. Ajakin ang kapacing leta Allah Ta'ala papacing ki insyaallah degaga batasna. Hadirin sidang jamaah nasaba watweweng maka kuange loni tate dua yang kana si Farawa tanah tete telu masalah ni radio jadi salah deto na metabu pak pada iwan ni walau memang na pamulai magati aku roga dun serbaguna yolo na masih jami maka deka aja na mega carata
pamulai magati nasaba ede tu natate telu nasara nasalawa na nafak kumiro na jamami jama-jamana dulet 20 kakak bamanne macerama natapa masalawa upap pesotoi. Itu hadirin sidang jamaah. Jadi ibu dan bapak ia meloe irampe ngeki si kena matoi tema tak makana kita meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Toh kita meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu dan bapak, ibu, ya kotolle matu iyewe telun rupa na bawang, ampena na bitta na fagurungki, insyaallah makan jala de risese na pungala ta'ala. Iya na bapak dan ibu, angka hak desa pura yang kalinga rona rampe rona bitta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu min makarimil akhlaki indallah aga batuan na yaro telu yaro hadirin sidang jamaah angka telu sipa ampe kedo makan jala de risese na pungala ta'ala nareko tulle palembai makan ja risese na pungala ta'ala kotulle mui kira-kira tau lema bu pak tau lema yule bawa nih. Ade, ya, taruh rampenya ki telun rupa bawang insyaallah. Asal lepas nih rupa pesau nih. Nomor sedi, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling menonjol. Degagam Maria Seki ampena nabi tayro, iene na rampe kuat desa agero. Nomor sedi, anta kuwa amman zalamaka. Adam pengengi tau engkewe fura maja atina aku idi oleh muabu pak Adam pengengi tau engkewe fura makada-kadaiki Adam pengengi tau furewe pediriaki ati oleh mua nasa maco kotustas ya anu nasa mafadilat de atiku nataro maka daka magay naseng beneng aja naseng engka pak disengaku maka de ijallo mite namate loka jallo inamate onro fadina atiku nataro maka daka maga memang naseng nak kada-kada de ka naseng pokokna ako basa naruntu ka ako apendre katojange ku botinge iya bawa tulina bicara ja aku nasa tinalolonga ka capu mana nih ja aku nalolonga ka maka ka cocok nih bu capu jata nalolongki deceta mani monro nasa maca ko tu tanya iku ya kada-kadai maka ka mana sania mana kami tu iku ya kada-kadai napi alu macai ini ibu dan bapak ya kotole ro to awak maging Adam pengangi tau engke maja atina kudi. Apa pasti engka dena kena menyama-nyama nyawada mitaki. Nomor saya di bo. Apalagi kubakan teroki. Ya tu kubakan teroki pasti kesiakan terok kataku tu tolit titi batu matanan mitaki. Tolit kah? Apalagi aku alena metona tioli ku kafalae. Nasa ngolir kayano alena tu bawa maca je jamero. Jama-jamange, no cemburu nih nasa maja nalen mana tolioli di macam atau masih gitu di bapak aro kami mato tuh bapakku tuh siakan terukata yang kedua guru ki siapa guru tak angka siapa guru tak kutuden karena menyawana mita ki apalagi kau masoli wajutan wajuna jamena nah jam itu nasa timalila sulila lisaliwa kur nasa tilom itu mah pitanya nasa waju solina ini lo mato maliku kadi mana sanya alam mau lihat kadimu ini hadir saja mah siapa guru tanya yang ketiga bu pakai si kampota pasti ke si kampota kutu deh nak namanya menyawana mitaki magai apalagi kotol ditasele agak aja memena tapi eke nomor 4 tapi mancaji nomor di sebenarnya agar roh Bali bolata pasti ka Bali bolata dene kana menyama-nyama nyawana mitaki apalagi ibu ya tu Bali bolewe angka memet tu aja sinanna yarona bitta
Makanya bita baja sengadi mumelo mak bola si di onrong aja na onron na jolo muita. Aja na onron na jolo muita. Aja kamana makanya ki makanya ya roh abulannya roh malapa mapakwewin. Aja nih roh jolo makanya bita ya roh jolo to melo yewa mak bali bola tat kutanang tatanga apa magai ya komajai sifat na bali bola lasa nalasaiki apa iya bali bola ibu pak dan pada manang ibu angka bali bola majaati ka bali bola mafaddi ati angka bali bola matanre ati angka bali bola masire ati angka bali bola matada ati nalamanang pasti kalau apa kutu pak ibu Loki kang misangi bali bola masiri ati bali bola masiri ati tanrana ako mapan remanu komapan remanu nang kamanu na bali bola na macue manre kumanu na ai na tandat tu manu na tawe na padunru bulu-bulu na rempe Arok kami emat tu bali bola apa kero? Tapi ya koi ya bu pak nah detu salangi si ratu perse bangsa nero maka dewe na tanda manu na pak kami matoje bali bola mapiara manu tapi dia nang kenal liawang idi miti pandrengang manu na kami matau tu bali bola mapaku tu wah iya ko mapandre manu ni natimpa to ni tu rabana na lari mana ni manu na jo kamandre ko manuta kato tu bali bola la ilaha illallah ini miti pandre ngangi manu na apalagi iya ko napesan ni manu na ti jo kato ni kay bunga-bunga na tawe bunga-bunga aga je madari na kay janda bolong itu hadirin sidang jamaah ya koi bodangi makada bali bola tiket-tiket ngi manu tadi apa tijo ke kay bali asan aja aku sana bunga-bunga aku dasar aku mau runtuh uno bawa nih renda bawa nih si sana mah tuh iruntuh manu ni renda atau nggak macaimu ini kami mah tuh bali bola mah aku tuh iya ini hadis saja mah yang kedua ibu bali bola majaati yo nae masiriati ya yewe majaati Bekutosi carana bali bola majaati ya ko masaringi masari ropo ku yo yawa bolana nasari mana tulo kaku pasirita nasari aga napa tanya urusaku ku kani kuro urusan nama ni bali bola tau majaati to iya manang kato masari mapakro kami mato tu bali bola mapakro kato bali bola mapadi ati tega asa bali bola mapadi ati iya ko tasele atau litasele agak apa iya rolo ije malepet tawe iya roce na bola tak balik nih jadi meli siki face napa ipa tope face na wah tikani ko lego-lego na maje na tulisele mana face na bolewe na makasih na wasairi ta makasih ni sele maje nei ko na tanyati ko mali face iya mato lah ilah kato-kato tu bali bola mapadi ati tapi kamu apa ya saya nawat dia tiang? Bu, pak, bali bola matandre ati. Asal nama apa matandre ati? Matandre, dan alui kalang. Iya, matandre ati. Taro ni je matandre ati becena deto nama boro. Pak kata tu bali bola puah matandre ati to ni maboro to ni. Peku carana, boleh mapasa aku bahasa anak banua. Ya ro bale lawange ya rega bale bolon ngali wat dimuata maku karanjenge aga si alam picangi narenreng wah napa nata letun niku bolana na gorena na kuru yolona denena na barangay na aleka may bangkungi moleka malopo manye bale wali loka parakewi ale kami magati bato na chele ko bali bola bali lopo ya wanre waktu na malolo tanggal tanggal muda napakro si sana macuani tanggal cede mani duina
balai becu mani na kena duina, tega ni mondor na barakai, aku mani ilalan na rabbana. Tahu boroh. Ilah. Kato-ngato tu bali bola mapakro, matandriati, majaati ni, matandriati ni, mapadiati ni, masiriati ni. Iya. Napa? Iya bupai. Iya rona bali bola na makan ja. Alena tomi dia tu lima ja. Kato-ngato tu bali bola, usahakan itu lima kasiku alena to hatu lima ja. Dewi sengi. Kami matoto bali bola mapakro. Subhanallah, tapi degaga ku kalola. Kumi wajo. Engka buka? Engka? Temonro. Iya nih. Jadi ibu patong kay. Iron naro bali bola mapakrok. Nakara nabita anta fuwa amman solamaka. Adam pengengi bali bolan kewe tu lima pakro. Tapi mak, kumani je bateta tu lima dampel ngangi. Alena to atau lima jatuh ya. Iya. Jadi memang hadirin sidang jamaah. Ia mo banci bali bolamu, mafonco lo langemu, makura dalekmu. Aku mana subembe ide na nareko, patu nisi na ba memau. Aja na. Ura de na nareko. Ikaw mato kurangi dalekmu. Nasaba aga mo alat tuli banci bali bolamu. Ang kayo mo pahe na bitahin. Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ni nabita, kaapane tuli jambangi adenena. Mafalla mopiro agagawe nalla inabita. Ganna ni we kalima deni gaga ya roku subui ya rona nalla inabita. Lesu nabita pole mas sampaja subuh na podangi fangluta dija. Hadija angka gatuwat ding ibepa-bepa. Makre banglut tali jana patakutana pa bepa ya surona mula taala. Makre nabita loka siarewi langgan aku nasabak de tak gaga onak subuewe. Si sanda ya bepa yang nabita ko banglut tali ja. Loka siarewi kan nabita ni semeto. Maka da bali bola nama to tima pakroiro Yahudewe tanya saleng. Joka nabita mitai tamana nabita seleng. Aga na po surona mula taala tadam pengeka. Iya tutuli joka jambangi adeneta aku subui maka na nabita iya narona joka kak siara-siareko maka da kana sama gije devi gagalangkan aku sie iya naro gangkan na hadirin sidang jamaah nabita nalorengi nandre ya robe pewe tandre wina ya amma na bepe wadinge tandre na magalak-galak ki papada biasewe taro kapale lesu pas lo inabita lesu bali ya katani liman na nabita akro Yahudewe aga na fau makanewe esurono mula taala aja sana talesu tawaguru kajolo masyahada lo kata masaleng gara-gara kesingan na siwa na nabita pure jambangi adenena na jo kamitai tama salang rigong kana akasingan na sifat na nabita hadirin sidang jamaah. Iya na sifat na nabita yang paling menonjol, yan itu adalah sifat adam pena risesena umatna. Inilah kalau meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin sidang jamaah. Jadi Bapak dan Ibu, ang kami matoje tu mapa corona saba. Iya na heng. Enaka napagurata nabita, ya kotojo kami tato malasa. Ibu aku tahu kapak tomita tomalata ya ko loki lesu nasa nabita ya lo duangangi napa ya roto malasewe ku joka kimitai aja ni ipaka tahu-tahu ya aja ni ipaka tahu-tahu magi angka matu ya sebale patuo loki patuowi peko carana ya ko joka kimitai boro ni babuana lala ni babuana pada yewe matade. Kok Fatimah na ano man ito? Maga katita kasi maladasan na lasaku boro babuako pakaryo-ryo kada di na magaga kami royano he. Ye idi aku itanre kama mapecha. Ye royano matadek pada batue lala nidi malade pinidi ang kami rohe magalung he. Ang kami ro mabemore. Tapa mate tu roto malasay. Karena podo ya tua cueri kasi ara. Coba gare pakatataoin. Kung kani makada maga katita asang ay.
Dena je kokowita la samu. Ay. Makutana ka kasi maga katita nasa aja na. Angka moreku biasa la sama paku tuh keneng detova na malade mi di daripada lena. Iya, malade ini daripada lena. Iya. Iro moreko. Nataro malawan nasa iro moreko. Matero to malasay nasa maga ni bale amoreta sa na ofuri lemak. Degaga. Tapos saru matana. Alena puno tahu. La ilaha illallah. Pakario-rio sang iya na tuya sebele batu kasih logi patuwi supaya makareta na podo itu waceri. Mana mo pagkataw-taw dia sagaga itambe cerangnya. Inilah hadirin sidang jamaah. Jadi ibu dan bapak, iya narona pak guru arona bita supaya kita bisa meneladani akhlak Rasulullah SAW. Adam pengangitong ke pura maja atin nakwidi. Nasaba ibu dan bapak, madarime matungka. Nasaba iya narona makrewe, iya tu bali bolewe. Onro agan nasana. Apa katoje bali bola? Jok kamito makutana kusanroy. Jok makutana bali bola kusanroy. Agan na mau pusanro. Loka makutana. Kade aga melo makutana na. Kade ero bali bola aku tak kada magay nasa nakalabalanca ka nasa agamema jaman na bali bola mo na nasa pagaway wali-wali nasa naiko na aga jaman mo na siya pa daros maka nasa ay mempe ko bosi buaja mewa makawalungang peko carana pagaway wali-wali na dena ka na baja pusandro loka bale itaka bale limaku. Iya, kama na totoo ko sogi. Ada peno na awita. Irita ni kusandro nasa ko ita na meteta na po ko sogi. Tapi nasa ko ita bala limamong kama je magati mo bola Kare aga husandro nasa ko ita na magati mo ko boleh oto. Tapa mate mo ni ang karawe husandro tani makasih banyak. Puro toy muta mananola lete. Makare husandro aja na mo lioto kutay mo kulong pole lete. Ay lalo mo Nyato nyawa mo mangoto te mukum bonyo-bonyo. Ano ka te mukulong pulelete? Katongan to kung apa karo? Ini hadiri sidang jama. Dena ka namanya magkubalibolana. Dena ka namanya magkubalibolana. To lima jaya matan ng mite balibolana. Bahkan hadirin sidang jamaah. Iyaron na pagawe wali-wali balibolana. Guru wali-wali bolanang, asal bali bolanang, kedua anak na motoro miomi na pake. Aga na fau. Ya ko si gande ni bali bolana joka si kolek kwele Goran itu pa na nagande ni anak na yolo, sedi. Nagande ni anak na mondri sedi si bawa benena. Capa-capa na selain ondro tuda benena. Ya kulaba ni bali bolana lo kemapa guru goran ni. Lo je yaga gajewe pegawai wali-wali ki. Moto lima motor kate benemo lo dana mondri ilah si sanan lesu bali bolana rapa si babenena makna wen kalinga tak bali bola namo makada magi je mo chamalioto na baga wali-wali ko si sanan kasi malitonga ngoto watun na malioto kani oto na oto aga nali oto avanza yo kasi makutana ko balibolana betulala balibolana onro makutana malitambo oto balibolana cicil ga maje ko na cicil at nyati ko pajay nasanda aja mo kadang oto avanza tu nasa nali tapi tanyo oto avanza sebenarnya nasa oto aga bale nasa oto avasa nafasa mi ale na mali aro hadirin sidang jamaah. Si minggu purana na po ya Roma kada oto apasa nakana muntabar bali nakana muntabar lakena watan na nakana muntabar lakena loni mati kapan ye newa ada dan ule mate na lo ilaria jo ke rumah sakit na degaga oto masesa aga na po magari na sang mapakwe masesa na nasang mapakwe. Ya roba libolana to makasingatin na. Aga na po. Ibo, maga ki na masesalada ki wita pura si kililala li saliwa ki.
Aja tak kada angkaro bapak ni lalangnya. Iya, lo ni kahamati yewe ada camate. Na kena muntabar, lo ilari ajo ke rumah sakit na deka oto. Maka na bali bolana. Aja na tamasara. Ya na ro ala ni ro oto afaseng. Oh, ko. Baca deka oto afasana bali bolana mati laki na. Lo movo. Dibenci bali bolana. Ini hadirin sidang jamaah. Masya Allah. Iya. Iya na rumah kade. Adam pengang itong kay rumah tu. Jadi bu, upah guru kina. Apaan kami emat tu yaseng sihir-sihir toh. Kami emat yaseng sihir-sihir. Jadi nula tu pada rumah kita ku Facebook itu. Ya rega ku YouTube. Ya roku tomelo matin robu. Napa guru ta ke Haji Yunus Maratan almarhum. Kutomelo matindro kuani baca surah Al-Kafirun. Kuliah ayuhal kafirun siseng. Surah Al-Ikhlas siseng. Kul huwallahu kata lu. Al-Ikhlas 3 kali. Napa? Kul a'udzu birabbil falaq siseng. Kul a'udzu birabbin nas. Baca Al-Fatihah. Kulatuni suratul Fatihah ghairil maghdubi alaihi waladdallin. Sepuni limata sepungi tataro tagoso tataro mafalla napagura guru Yunus Maratang almarhum sabunga manang ilaleta tafasapu capa ajeta capa limata napakileu bismillah ki napalewu insyaallah komatengaki garek matindro na angkat au sihir ki manassa irita tapana riwatu rilalatindro ta makada awe iko matoje vale sapi setipaku katu mar. Ini hadirin sidang jamaah. Apa aja na ibu pak? Iya. Mega memat tu mapa kero. Jadi ini rona. Agavin. Katu biasa napa gurau Ustaz Yusuf. Ibu. Makan jatuh ya. Kalau ki lewu. Aja talewu kudet tabacai. Bismillahirrahmanirrahim. Wek ke-20 sidih. Gunana ya roh kalau ki lewu dibaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Yang pertama insya Allah. Mabela ki pole risihir sehere na sehere kita we. Yang kedua, mabela ki pole rigangguan na setange. Yang ketiga insyaallah mabelai pole ri pencuriwe pangewe. Yang keempat insyaallah kita baca mi we ke-20 sedi bismillah napa kilewu mabela andre afiewe aku bolata. Insyaallah mabelai andre afiewe aku bolata insyaallah tabaca ya ro we ke-20 di napa matindro kuani kuna velo mulatala 4 itu hadirin sidang jamaah. Jadi ibu dan bapak nasabah memang risesena angka memang mapakoro. Nah ibu dan bapak hadirin sidang jamaah terutama yaitu biasanya idik makun reye nasabah aku tojo kana botingi aga mega tonga tu ya ro aga sana mega ya ro pedi ati apalagi na sangetawen ako gang kasetku memang ni foto buroncong jana boleh toni Mekah de nagaga na ko boleh ni Mekah bali bolana alena depa marajilada papinadina marajilada papinadina ako lesu na fasa ni lakena aga na bapak na angkarohe benena yano ikanja na manay rita makaremagi mana nasahi kasi na mana pada mo kulakin na pagalup, mapalo, majama, mapakwe, agro na panyama-nyama benena. Wala ni na pendre, Mekah, foto buroncan na kang kasiku bawa bapak na. Pakutokar bapak na. Na iko dyan sadi bapak na, si bungat tamito sadi siyala, demito na kamu panyama-nyama ka. Makarelaki naman na kajado ko panyama-nyama ko, na beto ni tiyanak mo La ilaha illallah. Subhanallah. Ini ibu. Magay nafasa laki na bapak na aro kasi naman na benene ano si lokaw na jo kabotingi ya do boleh Mekah alena boleh ni Mekah aro napi je mangolo tapayoli ni fungaji kuki labo idi yolo kuki manye labo yolo iya nasa kasi de boleh Mekah makada kaya kuna iya tapa makada pun nago nasa kunitu idi padi wana sading la ilaha illallah ya naro lesu ni pasalakena bapak na penre to ka Mekah manyamalada ko boleh Mekah tawe pokokna apalok ko bapak na anu ko bapak na
Iya nih tulina pasala ke nama palong. Iya nih asenge makunre PBL. Ayah se PBL Pak Bonolakai. Itu hadirin sidang jamaah. Nasabah memang hadirin sidang jamaah hari 7 Nero. Kan boleh Mekah. Wah. Kami matoya itu Devan Andre Mekah, napilo jo ke Mekah nalo iboti norena. Aga na hudangi enak. Aja lalu nguboti ku deka aga boleh Mekah na. Nasang ade tante manu ma pribadi tu matuana ma kunre. Maka aja lalu nguboti na aku deka aga boleh Mekah. Magi je tante loka mapitangi aji baru kuna. Alah, lo mapita aji baru na. Sisana jo kai boting katongan ni boleh Mekah. Jo kan ni botingi wah. Namun deka undangan jo katong. Matarutu dayolo to 5 pavi. Wah, aku nosial 5 wajuna na pendre sifat 5 pita foto buroncon na. Angka pengumuman. Aga na pau iaro pun nago. Ni kalau joka mangantara boting. Asuni bu karo oto de kue ke helok bangi kosongi. Joka ni. Wah, dega aga coyolo masulari makataning oto innovai. Aga na pau hey. Angka oto innova hey. Aja lalo na kamendre ko ikutanya haji. Wah, leso sabiri oto tuda kwa denenge. Gora nih, tabalari nih bu. Alena gorato, Pak Sopir, lo nih may labo mana nih tahu ya nasa tabalari nih bu, tanya ke haji ya. Lo movo, jadi dia najo kemantar aboti. Ana kaisan na gora aja na kamendre ke kutanya haji. Na dewa na boleh Mekah sabiri oto Iga na lo palari wi. Kan itu mah tu boleh mengantar aboting. Dena na sampaja loro. Dena na sampaja ngasara. Mangaribi lo si masita beseng. Isawi malalawan ni na palesu menjempu. Gaga matin ita jam memang ni kulakena. Babana matindro ni kan na dendre bauta aja kok. La tama no may. Na jama nasi balakena ele mani napa pasading 5 sempaja dega aga na pegau aji aga na bansa mero bu aji aga aji boting dito mi tu makana tanya tu jae ini ibu jadi nerima kon ro inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya naro akhlakna Nabi ta, ampena Nabi ta, sifatna Nabi ta. Yang paling menonjol sifat Adam pernah. Ibu, angka biasa. Bolehkah macerama koro bone ako palima. Iya wacar mange. Angka makunre tudaku yol aksana sanre kuro fonatian nama siji Mana kada usad dingi tapau jalloi. Maka deka ibu, sewa moki ada bali bolata. Nasade. Maka dah magay nasa majampe na. Ati kilala nuli kung ito majampe mo. Tawai mo aseng. Itu hadirin sidang jamaah. Ini Bapak dan Ibu. Itulah akhlak Rasulullah SAW nalorangi ya dampengeng tawe mau magajak nak kuidi tapi adampeng. Magi makasih. Yang kedua hadirin sejamaah 2 maning. Yang kedua tuti aman haramaka. Artinya itu tuti aman haramaka naso nabita werengi tau deen kana wereki. Batuan na ya roto deen kana wereki ini perengi. Aja tilu mah pasiwala. Fakato tu tau tilu mah pasiwala na sanghay. Aja molengi anu maseke to tu ambok na. Aja molengi. Deta na kana reki aja. Ya naro ya semakre nareko nareki to deen ka na wereki. Asa ni werengi to deen kana wereki. Ya na tu ya sedekah. Ya sange sedekah makre nabita si semi masih dekat 70 abalana tolak. Jadi ibu dan bapak nulle angka abala melok kenaki tapi masih dekat ki si sebutogi rupiah 2 sebutogi nawala ki pungla ta'ala dek na jadi tak balik otoewe na karena mage barakat na den repasi dekata nasaba narampe nabita si semi masih dekat 70 abalana tolak nulle angka abala melok kenaki pamana malak dek tapi maringas si bawal letuk pidi magi barakana ya tuku tatanewe to 5 karto kita 2 rupiah ya na tuku bansana tatanewe ang kamakartong aga na wow terima kasih banyak puang salama ki aga ku temun na yaro naro nalalengi ro na salama ki Pak Makadewi iterima perlodana terima kasih banyak puang salama ki
Nolem pamana mapat tu bango tu malasi tapi magai nanu pung latala nama seki. De na jaji tabali otoi, de na jaji kacalaka aki na karena magai. Warelo doan nona tawe angkewe isumba isi dekai 2.000 rupiah hadirin sidanya. Cuman makare guru ta ke Haji Yunus Maratang almarhum, iya tuh pasti dekewe ya harga makare ki pada lona makare Pak biasa alemu. Pak biasa alemu masih dekat, Pak biasa alemu malabo, nasabak magai. Na iya alabonge, abiasa pamelo mulai. Nareko na biasa tawe, na nawanawai nareko hure nak berang. Na nawanawai kubur nak berang. Awak kami mato tuh hure nak berang apa sih? Ibo, angkat tahu, boleh mamaulu. Si runtu iro fuang ngaji, nakadeh. Napamu tahu kita mau, dia nak kau ko majelis talim. Mamaulu manita wita ko nasang masiri ka fuang ngaji. Degaga kasi wajuku, degaga wajuku nasa joko ko may boleh matu na, joko ko boleh waleko na. Tapi pakai matu majelis talim na, asona pakwange iye fuang ngaji. Joko to ngani? Joko ni. Agare fuang ngaji ta lo tawereka angkara lo kan pereko aju, dua waju ringin. Pakai baja majelis talim na, apa dena kawito ko may mindre majelis talim, pakai baja na. Katawa nga niro kasi, joko majelis talim, purana majelis talim tawe, madapu-dapun tayo nagoreni, Wala ka jola city. Wala ko. Akadagare huang ngaji nasang, tako si cocok ko di, wedi itu wajumu tu warenge ko si cocok tok ko di, aro. Wah, mateni ursi da pena kan apa? Agare huang ngaji, agare nasang, aro wajunaro, ero na pakai, iya tu meringi, aja na wasa mo paui. Deni kapalan na. Nasa dua waringi. Iya. Karo. Aja na move on. Yan na rumah kadaka. Kung kahure abirang. Pak kami mato tu bahasa na to kwe. Pak, bu. Kami mato aja tu Thomas Sumbang. Lomet tomi bawa irita. Masih iri mi. Karo. Kayak contoh bu na. Si minggu ni tamana maramalang. Yaro kiri kanan na tuli maceleng. Alena dena kena celeng. Na poda benena mana. Masiri-siri kang mau sedih Pak si minggu ni tamana ramalang. Ti maceleng kiri kan aku ya dena ko celeng nasa ini to patu bapak na mana kadang mana kata celeng nasa deje gaga di becu. Haro di di becu. Iya. Sisanna maka kadang kaga di becu mo ko to makna maka di siaga bapak na kada di 20 nasa de gaga bapak na di 20 mi. Maka cocok ni alena jolo ya tu tapi mate si benena maka Muhammad bapak na loko tepamana 20 Makanya laki na de lokal lepa melipelo wasele retoni aro jadi hadir saja mak letu masih si runtu anggota na macerita talema macerita na bangi tawe na yero kor masih asal pura bate kamu toy na deni sama sebo di toba na pura melipelo wah di kaniro ko kanton na di 20 kaniro facilenge timang mapikirin utapak de utapa mana ngina ceri ka beneku tapi masiri natapang wah naja jolo pasui na palampu-lampu irinna wah nabitangi kiri kanan betuannya mas mama to napa natapang sisanna pura matarawe tayo mabila celengangi joka melo sa sunnah aga napa nasahe macele ka to na to kita tu 20 utapana nasa magamengin Pak nasa 5 sabun na muhala kali suka 15 la ilaha illallah ya negara lo muatta masruga tidak bisa inilah hadirin sidang jamaah ya mana nih nak kena nabi tak tuti aman haramaka werengi taudein ka nawereko itulah yang kedua yang terakhir ibu bapak yang terakhir makre nabi takro hadis watasilaman qata'aka. Sambullah silaturahim yang pernah putus sekian lamanya. Betuan ada engkau mana siapa guru ta, engkau mana siapa kantor kata, engkau mana bali bola ta, si kamput tak de nasewa ada, 50 tahun ni de nasewa ada. Wading aman ibu Pak, ini pasewa ada. Wading aman ini pasewa ada, makanya lagi apalah makan jalan ada talolongan. Iya. Tapi ini roh, makanya angka ke si kampung nak roh. Piku carana. Boleh kau nama maulu, wita ki ko suduk na. Sida peka benene anu ko suduk na to. Makanya maga memang ifuang ngaji.
naseng ya rogare benene ya anu na wewa si dape de gare tewa ada naseng wang ngaji macinalada na mewa ada kasi alena mitsia masih ditoka nasia iya naseng alena tu jane lo mewa ki adi di to mitsia naseng efekku carana oleh wang ngaji makanya joka ko matu maka sana masa pajang mengeribi aku buru masa pajang mengeribi teh asa pajang sunah nih aku buru masa pajang sunah teton nih napa si ada pedampeng atau majama-jama si ada pedampeng nasa wang ngaji masih siri kah sedih iya apa ku sampingkan kamu asal sampingkan aku mundur alena samping kiriku tapi kuburan ini masa pajang mengeribi tahu masa pajang sunah teton nih sa jama-jama ke si kado-kado apa sih wadana iya wang ngaji tapi aja tersaleka wang ngaji nah siri-siri kan sedih itu sisan na hadiri sidang jamaah pura masa pajang mengeribi tahu pura masa pajang sunah tetong waktu na tetong si dampo-dampo nga si kado-kado si teri-teri makare kasi tanah lona meki ada idi mician nasa idi hatuman aga nalolonga i hungaje apalam malupulat na nalolonga na sama magay alena nasabari na sewa ada tawe aja to si di nasabari na del sewa ada tawe pakato tu mapakro makare magi boleh ka mamaulo na wita ko kusuduk na benene anu we silong aga na ho benene anu do aro iro jilba na ro mawari ni kafang di tanah na dinabake ro mamirade biasa tawe ini motor ro kasi ro apa motinya siro ape rekatonya ya siro mamaulo tawe ya siro para jangi tu ya motor nasa sando benar ka gadina aga na ko ro na tawe na kare komedi aja lalu tersuruh paku karo ya domir kasih digu ya domir ya domir wakune yang kedua adalah tersuruh paku karo sabar mau apa teman teman tapi ucapku sabar aku matu aku singgung karena tetap pulang itu karena sudah agar rumah pakai alena nasabari alena sewa tadi malam video sana batanero tapi dia tadi di sidang jamaah ini rumah gede insyaallah bagasi bapak dan ibu ini terlewe insyaallah kita meneladani akhlak Rasulullah SAW yang pertama antara buah mansolah ada pengengi tongke pura majah di negeri pura mabadi atina pura makadakadeki makanja resesi pelatan yang kedua tutia makan gereni atau dengan rezeki ada di wilayah mapas wale yang ketiga watasila kata-kata samullah silaturahim yang pernah putus sekian lamanya dari bapak dan ibu mudah-mudahan bapak dan Allah Ta'ala lori mana sini dengan dari keringan sama nasabadi dari rumatu barakana morita timpa kekilan utama seluruh pamasin muratana dan kita akan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Mari kita baca doa mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawbil amrana wa sahih arsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa wassi arzaqana wa ila khairi qarribana wa an syarri abaidana wa qadi hawajana bidin wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim